بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أغنو جمي درس أدوى سوا لبيت أخنا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدمي دو واحد دكالان هم جهفا وموضوعكي Amaluthakuga Ikhlaastherivun ade shakenne gotuga Ikhlaastherikama ala kura komme amale ei alukankamga vies adi duniyavi gotun algunmen kura amaltakamga vies e amale ama khassako Allah subhanahu wa ta'ala takakurun nuwata Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhiwadi gatun edigen ehen evves farategge ruhun ehen evves farata kattaka ehen evves farate russuma kura kamekkamuga ekamen agunmen nuhedu ehen wima agunmenge amalta ikhlaasser amalta kekkamuga vegendani ehen nuni wiya agunmen amalta ki ei dekkunterikan nuata kommes ehen farataka kommes ehen miha kattaka kura kamaka vegendani ega natijaka wani mi maddi duniyega agunmenge efada amaltakon murad kurve beenumwa ede natija nukume dane hennamawes e amalaki ei sawaba darumen edigen kura amalik kamuga vefa ekan allahunum farataka agunmen koffi wiya dekkunteri kamuga vies adi ehem farate russan kamuga vies erun ekamaka sawaben Allah subhanahu wa ta'ala nudevwan ade alag huriha amal ves ikhlaastherikamun furigem wanjehene ege evves minbare ikhlaastherikamun muswegen vegenen wane kirit qur'anuga suratul bayyinaga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fawani wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا باطل مغون اكباب الله سبحانه وتعالى علوكان خالص كرا حالو الله علوكان كرما منوي هذه نماذ هم ايغتا كرمشا زكاة هم اميرمون الله سبحانه وتعالى تكا دين مشا منوي evrennan amuru korwa fe nuwe ayat mane ki agun me muslimun nan amuru korwa wani ego tashe adi sida vegemwa dinaki eyye ade suratu zumar gavis eboy Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaastherikama behe gotun wahi korwa fa ala lillahi dinul khalis mane ki dannashe khalis vegemwa din wani Allah she هذا خالص بني ما أقول منا إنجينا ديه بهجس أقول من خالص كلفظ بينهم كرام ميوني إتشكي خالص إتشكي بني فيه إيجا إنهم إهين إتشين هيمني فيه نهونان مثالك رنگ خالص رنه بني فيه إجماعه كي نوستيك نوديه نوي كمس percent سوس رنگ أي دين إيجا إهين إتشين إيور كود ممبر هيمني فردان خالص فنه بنفيا نونه خالص كيره بنفيا ايغا فنون اچ كيرنون اچ نوهمنين ادي اغون من عمل توغا اي عمل خالص ومكي الله سبحانه وتعالى نون فراتكن ايغا ايوس منبر اغون من حصہ نكرون اهم فرات رسما روحمتك اغون من اكمن نكرون ادي النسائي as for hadith ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agun menna angawaf me onnani inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu Allah subhanahu wa ta'ala evs halig qabul nukurwane ekalange ikhlaastherikama ekiga furihama ikhlaastherikama ekiga kura alukame menuwi adi e alukamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulu adagen pura kamikamuga menuwi ehmi agun menna miyoti mingande kande elifa agun men kura komme kame kuran jeheni Allah subhanahu wa ta'ala khalis kokkam
agon mitanuga dannawala nan mi bani israeluge hadisaye mi hadisaye ki mi wara mashhur hadisaye ngeto mi wahakage mi wagotaki bani israeluge alu veri wara ma mi ene mi khabar libeni ena ule hisabuge kaari hisabigga gahaka bayak mihum alukan kura khabar ning wadannawana fadan Allah non ehen evisfaratakan alukan kurmaki harankame ei emi budu faafa ehem wima mi aluveriya mikama wara kamboduwe ruliyatu vech ruliyaske mina midiyei e gas kandala e gas kandalim de egahakan alukame nukur venati kommekas mina mi daturuga mida magmatiga ena baddalwani ibiliha baddalwani umurun duwaswi sheikhege nuni duwaswi mihegge sifag de mina kuran hafi kontakato tidani furoe nuni koradi kalichin ifage de mina kiyadi mi wahaka timanna midani mi tanegga gahaka bayak alukun korati vi gaskanda dashi e kamaki e war gos kamake den shaytana vibunani tikan kale kuriyaka nodename igutkas tigas kandadan kamennete den kommekas mi demihunga demeduga ararumve zuwab hinga mara mari hinga shaytana balivegen bimacha vettij maaneki tala fola ngeto den shaytana balivima adi mina dulen nukure muskul miha gaatu gan mi ane aluveriya gaatu bunafi timanna ge bote husha helume kale gas kandan la matin komme duha ko timanna denme kale de dinar ki ranuge faisa foche kannenge wara akbodochen e dinar ki wara akbodoch ehme mihar mi gotaki ekkala gas kandalen dia miha dualak de dinar libega hamajehune mone okay masenete timanna tika hottala fi de mina komme ke semburi mi dani komme duhok de dinar ebelibe de duho libi fa timmana duhako mina ka dinare noel libunu no libine vi gotaki anekas atwa jiruliyas ke ekala gas kandalam midani da magmati gam ekala shaytana mi diman ekala miha dimawegen ahaf koba kine he anekas gas kandalam dani hije de mina bone ayake medan gas kandadar infa dul nukuraname den kommekas shaytana beenumani e gas eta hunnanta ehnoto ei alukam mikor ven shaytana Allah nu farataka den kommekas mara mari hingafa miyadu miwa gotaki shaytanaye num baliviki aluveriya balivigen bimmacha vettij den aluveriya hafi shaytana kuren kinenge miyadu mivi kuriduhu timanna Allah hattaka mi he amal kuran dia magmati kaleya baddalwegen kale balivi eka miyadu saharan mi diyei hama emihun e gahan alukan kurati uruliyas e gaskandadash eka miyadu mashay balivi den shaytana mina mi visna deni bunan he wahake kuriduhu kale diyei Allah hattaka e gaskandadash ehennames miyadu kale tidani de dinar nulibigen ekama uruliyas gaskandadash mi misalun mi wahaken agun menna mi engeni agun ben dinattakaye bune kame kura iru hama hagigatu wes dinattaka to ekan ekurani nuni libe fansa ka taka to nuni komes dunyavi beenuma ka taka to nuni viya miha mashhur wan to nuni viya riti namen hodan to nuni timanna ki miwene kamege warak pradana mihike mihum buneto to mihin gos waragina suwatan ufede ehme mi wahaka agun mi genai mihama bani israeluge tere hingafe kamekama mi tuntu matin deke wanna wahake kommehen e hagigatu hingafe wahake kama wati kino mi wahake agun menna milibe ibrataki agun menna waragina fahara Allah hattaka kama mikura waragina kantatta kommes dunyavi maaddi kantagaden ege teren as lagane e amal hagigatuge evve samabe darume nei hameken dunyavi labaya manfahori kamakan ekan wigen evade ehem wima agun menge teren evves mihaw kura evves kame ei kitamme kodu kame kama vias heu bahibunun kama vias heu nasihati dinun kama vias mihaka magudekun kama vias en evves kamen ei dunyavi faadaka kuranya evani hama viefariyaka agun me fihareka gos faasadi fechche ganne viefari sam nimunite
e viefar kuri ke ha komme hen ena kalliben sawab darume nonnan adi Allah mauga kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanu ge hama gamus kurewun emme he ekkamaki Allah hattaka hijra kurun ehnames mi mativeri amalu wes sawaba dharma hurikamaka mi wani Allah hattaka ekan kurima ad kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanu ge qais kiya sahabiyaka hijra mikurani makkah e madina den mikamlegiya kavani kurumattaka hama ehen sahabiye firim befule hijra mikurani engeto hijra kuri kam mi onen namas hagigatuga ena hijra mikuri mihaka enna lobewa mihaka enna e mikama behegotun onnane ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge wara mashhur hadis ei agun menge niye tuge maccakkan daruma libum binawegen wani e hadisuge mi onnani innamal a'malu binniyati agun men amal toge sawaba daruma Allah devum binawani niyatug maccashe wa innama likulli imri'in ma nawa e mihakan ekame kurmattaka niyagge kamaki ena libeni faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi miha hijra mi kurani Allah rasula taka kamugo wani wiya mane ki islam deenak kamugo wani wiya enage deen hama koggen rangalan ulen kamugo wani wiya fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ehim vejjiya ena ekuri hijra ki Allah rasula taka kuri hijra ek shakenete den hadis korwani wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha ena hijra kuri duniya hodan kam wani wiya awi imra'atin yankihuha nuata mihaka ennan kamugo wani wi anhinaka kaawan kuran kam wani wi fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi enage hijra wegen dani ekamakattaka ena hijra kuri kamakashi eto ena hijra rangalu hijra ekam enaka sawaben ekunne en liben ena hijra kuri kame ehen evis kame ekunne den ade agun men ikhlaasteri kamugo wahaka dakkayuru kombayakto ikhlaasteri wamvi emme matim feshigen emme tiriya agunnen emme macce mikiyani rasras kalunga waha kenno nabina rasulunga waha agun me muslimunge terege muslim ummatege terege emme mati mihunnaki nabina rasul ebe funnaki ikhlas terin kamuga wefa wani ei ebe kalun kibag hunnan jehe lazim kommehen lazim sifafule adi ha mehemme e sifafula medu Allah subhanahu wa ta'ala kirat qur'anuga waragina nabiyina rasulunge taarif wahi kurwafawe Musa alayhi salam behegutun wahi kurwafani wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya kaleg faan mi fotun e mane ki kirat qur'an Musa ge faan wahaka mi sakunna kiya devwash ha makashorun khiyar kurwafawa bekalo kamga ekaleg faan wiye adi rasul kamga ya nabiyyu kamga ekaleg faan wiye adi khiyaru kurun agun men mi mana kurani emme rangalu etchin agun men howala fa nagane mirustake tereng etchen negiyas jawahir take tereng negiyas mihunge tereng agun men howa fa negiyas rangalu mihaku wazifa kurmaslati mihun negiyas emme rangalu mihaku mi howani ehmima mitaga khiyaru gumane ki Allah subhanahu wa ta'ala mistakun kure emme heyo emme ikhlaasteri emme rangalu alun ekalanga rasulun gotuga nabiyun gotuga hovwanivis ngeta ehmima ekalek faanaki ei ikhlaasteri kama mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fameti hama emerumun Ibrahim gefana Ishaq gefana Yaqub gefana mihuriha bebe kalunna behegotun seboy kirit Allah ebe kadunna ki ikhlas terin kamuga wahi kurwafa Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra ad-dar wa innahum indana lamina al-mustafain al-akhyar adi timan raskalange alun kamuga wa Ibrahim gefana Ishaq gefana Yaqub gefan hanuma kurwaje mane ki ebebe kalunge haya puluga ebebe kalung uluwi goy ebebe kalunge tedwerikan ikhlas terikan hanuma kurwaje ebe kalunnaki he amal kurewuma baru gada buddiga hol werinde
hama kashwarun timan raskalan ebe kalun saafu khasilatukum maikurwafa khiyaru kurvim ei akhiran haduma kurbumashe adi hama kashwarun ebe kalun wani timan raskalan hadratga khiyaru kurwafa wa hewlafa be kalunge tirenne mitanuge bes khiyaru ga maana mi annani midenna vihin khalis ge maanaga emme mativeri emme rangalu emme hewlafa maanaga ade niyatuge ikhlas terikam iswar bodagun men demme niyatuge wahaka dakafim agun menge niyataki ehen eves mihaka enge echenu ei hitugon neche agun menna tankol kuri zamanegga namaduga dulu niye kiyamun ai ehnames ei hagigatuga hitan arwalan jehe ibarai mistakunna nege netiba araibun lifunna liume niyataki hitugon neche ade ifaharak wagataki bayak mihun kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ariha gos dennevi aharmen tabu khanguramaga baaruwan beenume idwaswar hanguramege baaveri rumaki ei wara bodukame wara datihaluge eruge kantatan hunnani mizamanuge hunna kahala ulandu fahare visnu hunnane hatiyaru sunnani kandiya lonsiya mikalachi badi visnu hunnane ehemwima kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariha mibe kalon wadagen hanguramage baaruwan wadan fadenne vitimmen ataku nete mikamattaka beenu kuran tanawskame fasaye hatiyare ehemwima ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge appuluga takit hurikam wani timanmen hangurame eddan war bodangedeme ehnames edani waluga wagataki kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam appuluga ves emihun sahabin hangurame fonuwaha tanawaskamenne ehemwima hita dekola hadis kuruman jihi wada nabi tebe kalum emburi wada nawash kommekas ei agunmenge miharu mitiba mihun kala bayenno emihun ei hangrama enge hama shahid vedanakam sehennamas e wadanna wani shahid vedanati birunenno ekhal biruwerkam nowe hama shahid wan edige suwaruge beenumwege midani ebe fulun emburi wadanne viru wadanne vi lolun karuna anna halu romu ade mi wahaka kirit qur'anuge eboy ngeto hama ekan hingitana war kariga rasulullah sallallahu alaihi wasallam angwa ngeto laysa ala ad-du'afai wala ala al-marda wala ala allazina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi hangurame khalaqamaka nudiumuga nutanu devumuga evves masale nete evves kushen nete evves faafe nete balimihunna misalaka nukula demihun balimihun hama ehemme ekamattaka heda qur'ane tanawaskammen nemmihunna ekamok emihun allah sha ekalaga rasulan ikhlaastherivun emihun hanguramaage baaver noviki eggotuka bes makaru hada uluwalagene no egota baarnuwa mihum skirt rasulaga zamanu ulunu ngeto bay hanguramata gos emburi amihum stibi ahud hanguramaga sekota bayak mihum kantakuri ehennames ekunete masale ngeto ma alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim mikal ihsan terinna teduveri inna emihum kuvver qur'an evves magi gotennete ei kuvverine nune ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون دم ينني خاصكم ميهم غواهك هذه خاصة قتيجا تيممن أفلاجين يدي متكا سواريا مكحل سامان بينهم وجين بايكا كليك فان تيمن كليك فان أبلوكو كليمنا دين إيش ميوك تكنته مهين حديث كوربيم أميهم إمبر ديي لولون كارنان حالوجي إواهك كيرس قرآنوغا وحي كوربيم إجمانه كي نيتوغا أميهم وارن إخلاص تري بايكه هم أميهم أتوغا هنغرامه تيار وجن دان فده نتيمه كيرت رسول عليها එකමට්ටක එදි වඩාන් ඒ වඩානවි අතුග හුරුනම එකම එකතක නොකරවිහි එහෙම තෙදුවරිකම ඉඛලාස්තරිකම කී ඒ ආගොන් මෙන්න වරම් මුහිම්මුකම
ade den komme kas tabuk hangurame wadanne ifahum sahabi wadanne ifahum kirit rasulullah mi hadis kurawani madina ge watibbe mi hangurame naadewunu bayak ehenname stimamme mi hanguramaga වාදීයක වනස් ශිවබක වනස් කොම්මතනක උස්තනක එරිස් අර්ථනක ෆේබියස් ඒ හුරිහා දත්තොටෙග්ග හුරිහා කමෙග්ග එමීහුන් එව හිමනේ එමීහුන් එව තිබ්බේ කවත ඒගමානයක ඒගමානයක එමීහුන්න සවාබ ධර්ම එව ලිබේ මදීනාගේ තිබි එමීහුන්නක අංගුරාමයක නාදවේ එහෙන්නම එමීහුන්න සවාබ එව ලිබේ එමී අගුණ මෙන්න මියගෙන අගුණ මෙන්ගේ නියෙන් ඉඛලාස්තර විජ්ජකම් වණී වියා කුරන් කුලදානක ලිවිගෙන නුවා හේව කංකමුග සවාබා ධර්ම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අගුන් මෙන්න බයෙන් حالت හොග එබ මිමර කරවේ එහෙමම නියෙන් ඉඛලාස්තරමකි වරම් මුහිම්කම ආදී අලුකමුග අගුන් මෙන් වර බොඩන් ඉඛලාස්තරවාන් ජෙහෙන් අල්ලාහ් තාලා කබූල් කරවani එකලාගේ ඉඛලාස්තරකමකි කුර අලුකම් කුද්සි හදීස් ගෙසේ බොවේ أنا أغنى الشركاء عن الشرك الله سبحانه وتعالى وحي كربني شريك كراميهم شريك كرم إم مستوري وديكم وني إم فوديك وديكم وني تيمان رسكلانجي ميتاغمي شريكون بنا بهوك بانه كي أقول من ورقينا كنتك كرم باوري بيجين بيفارس سبكرم كونفوني بهذا إكمكي أي فادا هر رانغلو كمه أي إنسانو كمه هنگا كنتت إنمس එකහල් එවස් බාවරි වුමෙග්ග බාවරි කුරුමක තිමනස් කලංගේ බේනුමෙ වඩගෙන නුවේ එත දෙන් වහී කරවනි මන් ආමිල අමලන් අශ්රක ෆීහි මයි ගෛරි තරක්තුහු වශිරකහු මීහක අමලෙක් කුර ඉරු ඒ අමලුගා ඒන තිමනස් කලංගේ එයා එකීග එහෙන් ෆරාතවිස් බාර මුකරන එනබන තිමන්න අල්ලාහ් ෂේ මිකරන আদি මිකමග තිමන්න එහෙන් ෆරාතවිස් බාර කුරමෙ අල්ලාහ් කුරා අලුකම නමාදු කුරණි එහෙන්නම එකනිම එකනි හුරේ නමාදු කුරා ඉරු වරන් හයි ස්පීඩ් ගදානේ එක මීහුන් තිබියා ෆෙන්න හිසාවුග තංකොලේ ලස්ලහන් රුකෝ සුජූදු තංකොලේ ලස්ලහන් තංකොලේ දීකෝ ගුරුවාන් කියවා මි කියන තෝ මිවනි එහෙමීම ශකෙන නමාදු කුරණ අල්ලාහ් එක මිහාර එනේ නමාදු කුරණි එන ඒ නමාදු කුරා තම් බලන්ති මිහුන්න දක්කන් දත මීනේ කියවර ඛුෂු හුදෝ කර රීත් කර නමාදු කුරා මිහික එහෙම වීම එකලා සවාබා ධර්මයේදී නේත ආදී එහෙම වීම අගොන් මෙන් වරබොඩ රකාතිරවන් එබ ජෙහෙ අගොන් මෙන්ගේ අමලුග අගොන් මෙන් අලුකමුග හම එව්වස් කොතක එහෙන් එව්වස් ෆරාතේ හිමනාගෙන නුවාන ආදී දෙම අගොන් මෙන් ජිහාද් කුරුමුග වාහක මි දෙකි මිකම් ගාවස් ජිහාද් කුරන් අදී දියකම් ගාවියස් ඒගේ ඉඛලාස් තරිකන් හුන්නන් එබ ජෙහෙ ඉෆහරකු කීරිත රසූල අරිහ ජිහාද් කුරුමද්දාම් බේනුවා බයකු උනි ගොස් උලේ බයකු ආසමි දන්නවනි තිමන්නවෙන් ජිහාද දායිරු ජිහාදුක තෙරේ උලේයිරු තිමන්නවෙන් ඒ අදා කුරා දවර් මිසාලක ආගුන් මෙන් ටීම් එක කුළුන්කම ගාවියස් eki magamatan ada kurenu to misalaka forward back noniya goal keeper mikahala magamata horedato ham efadan hangramaga madan go sunnane kana farata vai farata mihuriha baatake hunnane eki kahala kurdanaka hunna mihun aswarum hangram verin eki tantaga tiben ngeto e hangramaga saftar rukurwala fonner miyonnani hama football dandek defaratu dandu miyenna kala faade gotaka එහෙම මිබයකුමි වඩාගෙන් කීර්ත රසූල ආරිහුගමි දන්නවනි තිමන්නවෙන් හගුරාමය දායරු මියනි එවෙනි දරජතක මගාමතක තිමන්නවෙන් ෆුරමි නේත දැන් මිවාහක එවේකලම් මි කීර්ත රසූල ආරිහුග දක්වවනි හැම පාඩකම් හේවුනියතු කෙනත මා නොබානියත ගෙන්නු එවෙනි මගාමතක තිමන්නවෙන් තිබෙමේ දැන් එමිහම් බොනනි තිමන්නමෙන් එව බේනුම් වේ තිමන්නමෙන්ගේ මේ මගාමතන් අදා කරාකන් ආම්මු රහිතුන් නවස් එංගෙ මානේ කි තිමන්නමෙන්න කි මිහා මුහිම් මේ දිම හංග්‍රාමයාගේ මෑදානක ෆුරා බයික්ක කියනත මිහාර මෙදී ඒ දියේ එක දෙකුන් තිරිකම සංගේත ඒ දනි සවාබා ධර්ම කොළ ගෙල්ලිගෙන් එදනි
engeta den kiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam emi honnaka jawabes nodev eke jawabe nodev jawabe nodevwa honnamane ko wagotaki kahf suratuge emme fahu ay bawa lavani ekama gule gotu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada ade Allah subhanahu wa ta'ala ya baddal kuram beenumwa miha qiyamet duwa kom hurihames baddal wanekam e debami hunga baddalumuga war tafatun Allah sharik kurami hunna kafirunna fafaverinna adi he amal kurami hunna debami hunga baddalumuga tafatun mita mane ki heo gotuga Allah russama gotuga dharmaya sawab libenivi gotuga swargen Allah baddal kuram beenumwa miha falyamal amalan salihan fahena salih amal heo amal kura hoshkame wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada adi ena ekura hew amaluga alukamuga enaga rabb Allah subhanahu wa ta'ala ekige en evvis farate baveri kogenwane mimihum ideki wahakaga vedanahama emihunga niyen hewkama ennames etaga niyen heven nuwana get emihunge beenumani duniya vikama tibefulu adosan kanne gagun men hama mikahala Dharus Thakurufaanu kiyade hadisen Allah subhanahu wa ta'ala tanawaskama gaage hashiganduga bara adi ilma devvi mihun takiga waha kannan enkome mihaka Allah ta'ala devvi niyome kiyamet do haduma ko devwafa wahi korwane kito kale kurimi etanu eka konnane ilmu ngeni qur'ana hadisa dini malumat tanna mihak ena sual kurwima ena bunan timannahama Allahge mawga mi ilmu heda kurime mi hunna din ugannadi hurihakame kurime ekam Allah wahi korwane kale tikame kuri tikankan kuri kale ki bodu ilmu eriyeke danna be kaleke eವರು miheko nete ehen mihum bunumuge niyatuge kaliyen oti ekan hasilufe duniyamati gawani kaliyeki mulu mihekama bunaife hisabu niuni account bandu den zabani malaikatun wahi kurban mina gengos naraka wata watta dash bowata ha mehime anekaki tanawaskan Allah taala devimi ena sual kurvima ena bunan teden ena hama heda kuringet Allah mawge heda kuri miskita bina kurma mihun hajja fonoma mihun gos kiyana kamne den kurven huriha hayokam heda kuri ena bunan timanna mi huriha kam kuri Allah take ekam Allah denodge wanat huriha kames wahi kurwana kale tiya huriha kam kulai kaleki tanawas miheke dilati miheke hew miheke mistakunge duumatiga otumattake ehem bunumattake ehen oti kale duniyamati bunaife hisabu niuni narake goslash ham ehme demmiyannani hashigandugo bar Allah devi mihe tedemme ena mahshar kurayfawani hama jihaduga magmatiga shahid wegen letaka chisfenna hunnan ene Allah subhanahu wa ta'ala sual kurwane kaleti man raskalange hevikama kuladana hashigandugo bara hunaru verikan devime kungotakatu ege beenun hifi ena dannawana haddawa bulukura raskalaga timanna miharus mihiri shahid wegen agata leta mihir faabani ene Allah he kurwane kale hangurama kuri kale ki kuladana fahulawaneke mihun lawa bunu mash egoton oti duniyege bunaife mikolate vesach miki yola waha kenu mi sahha hadise ngeda ehm agun men evves mi hakuge amale Allah subhanahu wa ta'ala qabul nukurwane e amalaki ei Allah subhanahu wa ta'ala taka khalis wegemwa amalikam ganwanya ehennoni wiya agun menna hama oti naraka ade hanful bahattawa iblis launelle vi shaytana azalus sure ena eheri damarujika fugala ki kuranto agun men evves insanaku surge wana nudirmattaka gadala masekuran ena Allah subhanahu wa ta'ala
abajiveri kureviti enak nubakam ekam wanjehuni ena huwako fonnane la ughwiyannahum ajma'in hurihammen narke fonwa daname magufur daname ekam Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurban ikhlasteri alum fiyawai den ena ekam istisna ko banan illa ibadaka minhumul mukhlasin ibaras kalangiya ikhlasteri kama eki alum krami hum fiyawai ehmima aruganuge duaye ki agud men teren hama komme mihe kiwes Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasteri kama eki agud men kura alukame kura mihe kamuga levvu e heo kitamme kudakamme kamuga vies komme maagina kantata kennu namada rodaya hajja zakata mikankan ada kurma fahu dem maagina kantata ken agud men nukuronis masaile emiheka viwarkon sadagata heo for wima nimuni ehennames shartaki Allah subhanahu wa ta'ala ekam qabul kurbani ekamuga Allah hattaka agud me ikhlastherivun ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته